Если пана текерен лафи, очае после кикрена вряли, ка предстои намен пани, ка предстои намен катедралno благойники, а катане организатора, а макия катана моментално побочето, па ишала, каше намен показ. Selam aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Sağ preparala Allah'ese. Da ndina leste. Ta eke abdieda. Lejletul Qadr. Che dingiamo me akate amare jamiate sar so sako abersh i jamia itali perdi spremna itana maro odbori misinala de kakva bersh bud post spremno nikad ne agja. Adalese sare soitane inshallah erat kovela ke Lejletul Qadr svaji kerala kana khala shukar inshallah amare dove kaven kabuli amare namazia Qatar selam issa e cemaatese avereda amare muslimanenge ki celo Evropu. Selam alejkum. Selam alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Zahvala perla samo je Allah. Salavat ne kulu promoru pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Abdüsüzü divi açıkçası bir pravde bilen sarakateki amari camiye koyuyor. Organizirine misiyim. Avente pergüven iman. Как крол нешто амару пада о хаджија котари исто, јутрин лафија, аџикирајат значи. И сами фул програма. Бујрум. Assalamu alaikum, Saib Halenge, Nikolamenge, Bakhtalia Khiarat, Otomu Kjela po rahmeti, Bujrum Komangela, Pravo pe rahmeti, kako ide odvutano pravde. Amin. 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 Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله وحمد mi zahvala pripadinala jedinstvene Allaheske azza wa jal, a o salavatem o salame najšukar manušeske kijakaja dunja, amaro manglo pekamberi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Uprakileski ricene mi familia, sahabija, tabeina, etba u tabein, i generacijata Rusalafu Salih, hem sa muslimajna kula sakaja dunja, da ne temu ken nisar javer osvene la fensar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, neka deltu men sekova khairi, neka kereltu men taru manušakula so, koven sledbenike, akale Kur'ane skoro, sledbenike sunete skoro taru Rasuli alaihi salatu wassalam, em Allah subhanahu wa ta'ala, kerava dova, ko momenti koga kikloventar jakaja džamija, te va kerel od tu men me robija, mesijum tu men dar zadovoljno, hemo prosti nama tuma regionahija. Allahume amin. Sar svako berš tradicionalno nasamo kamaro narodo i biše ptato ratani naj perdi džemateja, od ovade snapes ko Arapjada, ko Marokancojada, ko Korajada, pa hem kamaro romano narodo. Hem alhamdulillah, ko zomtejo dovajtano ek znako deka barem odola nimetija hem odola signajla so dobingamlentaro popure deka odova divetano ek divetaro počite Allaheske subhanahu wa ta'ala džanajati ispoštojnale. Hem alhamdulillah baš odova. Jak blagoslov tano koga o muslimajna šajte doživinen, hem te uživinen kod ova su muklane gelengoro pekamberi sallallahu alaihi wa sallam. Ne sabe primadbe kola so alea mingetane nimetja taramaro Allah subhanahu wa ta'ala,
Hemodolajta në nimetja kolen sosi kavgjale na me ngamaro manglo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hemisijek pogovorka koja su glasinala i dunja na ne cveke za mirisajne. I dunja na nek luludi koja su šajo manušte mirisinal. Nego so i dunja ta ni samo okaretari odeja luludi. To jest, dodeka te aveđi ki odeja luludi, mora prvo te posavete na ja, pa te aveđi ki luludi. Hema gerda tana Allah eskoro subhanahu wa ta'ala o ni'ma, gjite ave ko dženna, morate na ketaro dola karetari dunja, pa te šajte do resem te ave gjiko dženne. Ka zamolina je pralem palal te keren tišina. Allah mabruk. Mangavate spodeli navijek riwaje. Ko vas očitingjumle bukvalno baš avdive, em si nema ki namera sosema je ki aver dersite kera avdive, ama koga čitingjumo doa riwaje diklumjek em halilumjek čači pe akale dunjaja koro, ko vas o valla sao pari pe ko vas o isi upratute sarek insani, va kerea açmeli açilum te jali namana kana subhanallah. Man li si man paro gjibdi pe. Man geli nešto falinala. Kozum komforti si amen ko amaro gjibdi pe, wallah. Od ova sarine šajte dikhem šajte usetina. Hem dikava od ova kanaka te maškara mende. Koj kolestar tano wallah pošukar uravdo. Koj kolestar isile pošu žešeja. Alhamdulillah si hem sarine čale. Naštite va kerede ka nekoja kanako akava tantano bokalo. Iklilomange slučajno je purano dersi kova so dikava sin istorije palaldan hem je riwaje taro Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Jek diveo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rakate sine jek rat, jek temnorat. Hemo pejgamberi alaihi salatu wassalam iklilota ro poker hem le lapes te gjall ki gjamia, rakate. Pred stapninalo salatul fajr. Znači jek vakti koga nikoj na ne avrijal. Jek vakti koga manuša normalno napirena. Hem koga lelao pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te piralo doriga, ama i butitani od ova so pejgamberi alaihi salam na iklilo te piral taro kefi, nego je pejgamberi alaihi salam nešto te ringale ti klil te gjal te piral ki Medina. Hem o pejgamberi alaihi salam koga lo ki Medina, koga andre ki gjamia ki Medina, hemo tesret ningja duje manushen, dikla duje manushen. Sar qypgepes ko e gzido, hem mashkarpes te shepotinena, mashkarpes te kerena pes kelafi. Hemo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gelogi ko dola manusha, hem akala manusha ushtile kopre. Akala manusha ushtile kopre, hem ki odoja situacija, va kerge salam alaikum ja Rasulullah, salami tuke ja Rasulullah. Hem o pejgamberi sallallahu alaihi wasallam va kergalenge, wa alaikum salam ja Abu Bakr ja Umar. Hem va kergalenge, sotu men rodena ka te ki gjamia rakate. Pazinen, Abu Bakr radijallahu an, hem Umar radijallahu an. Dujë neki gjamia andrem beshena. Hemo pejgamberi alaihi salam trito manu gjalla ki gjamia. Hem diklalen. Hem penalalen ke sotu men kerena rakate ki gjamia. Hem akano sahaba dikena Rasulem va kerena ja Rasulullah.
prettamente vacheratu che amari gaila sos che amena lama kate ki jamia vakera menge prvo tu sots che tu alana kate so tu chivya tu te ave ki jamia te ne tu ne savi gaila te ne tu ne savo problemi hamo rasuli alaihi salam sine ka savko koga kerala pesine lafi amali paske wallah na neki dunia pošužo primer nekoj taro rasuli alaihi salam bašo amal koga kerala peslafi familjake na ne nekoj pošužo primer koga kerala peslafi oprosti baske na ne pošužo primer soske Allah subhanahu wa ta'ala vakergya leskoro jibdipem leskoro ahlako leskoro edebita noso o Kur'an ya uzimushan Saodova sokara ken ko Kur'an shajtara ken le upra ko leskoro jibdipe ki dunia emo pejgamberi al islam dikla kale duye vrno manushene vakerala linge na vakeren mange prvo tumen soske ale nam vliakate soske rakate alen ki jamia هم عمر رضي الله عنه ديكلا أبو بكر وكر جالس كي أبو بكر وكرتو هم أبو بكر وكر الله نا عمر وكرتو هم بالم عمر وكر الله ديك وكر الله تو بوچمين أمك زاورشينا هم بوچمين الله تكر الله في أبو بكر رضي الله عنه هم وكر الله يا رسول الله من سينمان يكبود بارو باري بهم ناشتينة سواب هم ودولسكي Решингюм ти кловава вриял те пирав, па кога и клилума вриял ко улиците пирав тари Медина, ара клюме Омаре. Хема керала на синямен кайтеджа, алям ки джамия. Хема керала лески акана, я Омар, продолжим ту. Хема Омар ради Аллаху анва керала, я Расулуллах. Кога ди клюм, Абу Бакре вриял ко улице, денгюм ле салами, хемирангя мангео салами. Hem puçlama sos ke pire harekete avriyal hem ya Resulullah meva kergum leske ya Omar naštite sovav sebepi deka trin dive hem trin rakja na halum ništo hem vakerala isima bud pari pekovogi هم عمر رضي الله عنه وكرل يا أبا بكر والله إستو غايلا إسيما ماندا مدو دولسكي كليلو مافريالكي مدينة هم وكرل أركلم لن هم ألم كي جامعة بشلم هم كرجام دوا و الله سبحانه وتعالى تتسيدلا من دارو دويا o dova paripe هم o dova bichalipe su isiamen kovogi soske ko dova vakti sinek vakti koga pojavingja pesek چورولي پکی مدینه یک چورولي پکی مدینه هما کنم پنن و صحابه یا رسول الله وکرا منگه تو سوس که الان تو کی جامعه همو پیغمبری صلی الله علیه و سلم که وکرل وکرلا prette çivaman te sovav وکرلا گلوم te dikhav sui siman te hav هما کرلا دیکلوم de kisima ek hurma هما كيرلا ناشتينته هوا ده حرمس كنا جانجوم دالي كاول نساو يتيم تردل نشتوته حال ايلي پاكا كناولا يك يتيم شاي كمانجل تماري داي عائشة رضي الله عنها تحال پاوا كيرلا مدا سيمبود بوكال يك پیغمبر صلى الله عليه وسلم پا كيرلا مدا سيمبود بوكال پا на синема кајте джав ва كيرلا همی كليلوم تارو مكرته شايته لав هاري воздух Hem vakirla koga diklum deka tu mensin ki jamia alum tu men. Hem Abu Bakr radijallahu anhu koga diklao dova vakirga ya Rasulullah dema nizini vakirla mette javte kuvam nekaske kudar hem te rodav kozom tuke tuteha. Pazine. Na loreski ki godite jal nekaster te rodal koker nekaste додека овси не бокало или додека си не бокало Омар. Ама кога кала дуи сахаба шунге дека мо расулита но бокало, вакерга ја Расулуллах, мека пружинав туке мо вас, тумате сове бокало.
Hem o pejgamberi alayhis salam akirga na, ushten. Akirla ushten naven manzar. Hem ushtile. Hem o pejgamberi alayhis salam jangja kajte gjall. Ki Medina sekova ek pleme sinelen pi ulica. Svako ek pleme sinele pi ulica ko te so živinala ke odea ulica samo od ova pleme. Sad, na primjer, o plemetaro Ansarije, o plemetaro Ad, o plemetaro Kurejš. Hem, ako džanaja ki istorija jek taro najšu karmanusha, kola so priminge Resuli alaihi salam. Koji tane? O Ansarije. Hem o Resuli alaihi salam akirga kaja ki ulica taro Ansarije. Hem lela Abu Bakr hem Umar radijallahu an hem jana kana ki ulica taro Ansarije. Hem pirena. Hem akana Umar radijallahu an akirla baš Abu Bakr. Akirla koja minka dikela minka kaya temnina, šajsari ne sovena, koji ka šunal, koji ka dikel de kamenna kaya temno. Abu Bakr radijallahu an akirla, ja Umar, džaneja so, akirla so, tu si jan mandar bud pobaro. Akirla tu si jan bud pobaro i si tu poviše sila hem snaga. Akirla ko piribe, Vakirala kuvari povekete će korencar te šajne koji te šunal. Subhanallah al-azim. Hem sar pirena, Umar radijallahu an, čače keralo dova. Kuvala so posilno, hem posilno pe prencar ki puv. Hem jek momenti a čulo Rasulullah sallam akirga, ja Umar. Vakirala, te nuklea jek planina. Vakirala suske kuvea dobor kakava zdemak sa meni, šaj so ovala nekoj. Ama Umar radijallahu an açıldı. Hem vakirga tamam ya Resulullah. Hem pirala palem. O Resulü aleyhisselam apala liste pirena Abu Bakr hem Umar radijallahu an. Hem akana Abu Bakr radijallahu an kogo objasninga ke situacija vakirala sebebi de ko Resulü vakirga leske pir pohari. Vakirala Umar radijallahu an le lapes ke odova sarjek naredbatar o Resulü aleyhisselam. Pa vakirala sar pirala sine ko svako će koriva kerala sine, o Allah, oprostin mangijama namerno kuvavate šajmo Resulite novu bokalu. Ko svako će koriva kerala sine do Allah, subhanallah. Hem kojek momenti, taro Ensarije pravgjola je kudar. Pravgjola je kudar, hem dikela. Hem ke odeja situacija koga dikela deko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na kela ta rodova tan jek džubli kano glasu. Bikinela palo Rasuli, ja Rasulullah. Hem o Rasuli alaihi salama čola. Hem o Ebu Bakara čola, hem o Omara čola. Hem o Rasuli alaihi salam na iranala pespalal sebepi dek šungek džublano glasu. Vakirala, ja Rasulullah. Te na nene savi potreba je muslimanen soske pirea tu ko ulice rakjati. Hemo Rasuli alaihi salam ka vakiral, kereli tano nekoj tarote murša, vakirala ja Rasulullah, moro domakini tano ko drom, omna nekate. Ama vakirala trebala tira nalpes, gelo vakirala samo telel taze pani, maksamengi. Ke odeja situacija vakirala, isili izini vakirala, amena kate tuđara jite avaltorom, vakirala, ja Rasulullah, pazinen subhanallah, jek edep, wallah, diken edep. Vakirala, ja Rasulullah, vakirala, meso vava sine, ama vakirala, uštilum sineman vakirala potreba, te džav vakirala džikimiri pen. Hem vakirala moro ker kao vlčučo, ja Rasulullah. Kuv ko amaro ker hem beš, džite avl moro rom, mena nete avava kate celo dive hem celo rat. Pazinen subhanallah. Vakirala mena neto vab celo rat hem celo dive. A vakirala tu kuv, Umareha, hem Ebu Bakreha, uđaren vakirala mere rome, ko amaro ker. Hem kod ova momenti dodeka penala kava već okotara volo rom lakor.
Hem kogorom di Claudova, makirla salam alaikum ya Rasulullah. Hem o Rasul alaihissalam makirgaleske wa alaikum salam. Hem di klede kovda sinektaro sahaba kova sosine mangloe Rasuleske alaihissalam. Hem i romnile skiri, vakirga samo peromeske duraldan, dodeka tanjole i rame pikensar, vakirgaleske me vakirla mora te džav vakirla kotan, kote so vakirla dengjam lafi deka ka džav. A vakirla tu le e Resulehem e Omer hem e Bubekre, kuve në andre vakirla ko amaro kjer. Hem orom halilo deka neshtu isi. Pazine. Hem vakirgjala ke tamam. Tamam. Hem kuvge ko kjer, hem kjo deja situacija, o Resuli pret të beshal, Allah, o Resuli pret të beshal. O Abu Bakr radiallahu an, vakirgja ka le sahabeske. Vakirla leske ja ahi, vakirla mu pran. Vakirla narodeja tu tarbut, pazine sma. Vakirla narodeja tu tarbut. Vakirla ako nešto samo isitut, amare Resuleske. Te delete hal, hem i klovajate džaminki. Hem koga shungja kava sahabi da ka Resuleske rodena, vakirla ka ja potreba sinetu men basho hajbe, vakirla naam, vakirla oje. Vakirla maro Resuli, vakirla nanele sote hal, vakirla na maro Resuli nanele sote hal. A kava sahabi pralalen, I kalgja sa susinele ko pokere mangjangla ko Resuli, te mangla ko akala duj sahabe. Hem sinele jek bakro. Gelo qingea preku I rato dova bakro. Hem vakirgea Resuleske. Ja Rasulullah, molinava tut. Hem rodava tutar. Te beshe ko mu kjer sađi ko te ne iranava man. Mo kjer, mukavele tuke ko emaneti. Pazine. Vakirla mu kjer mukavele tuke ko emaneti. Me mora te džave mon makavav. Hem akava sahabi klila vrial, završim ja su sinele. Hem o Rasuli alaihissalam di klede ka hari poveke vremena kla. Hem Omar radijallahu anhu vakirla, ja Rasulullah, so kjere. O Rasuli alaihissalam vakirla, me vakirla ka vakir na nete na puštinav sađi ko te on ne ira na lapes. Vakirla ov muklele mange ko emaneti. Hem ko galo, ov alo dole hajbe, hem o dova bakrukova so sinele. Kuvge andre, vakirga, ja Rasulullah, oprostin mange so muklum to ke egzadača komo kjer. Od ova kjer gjumle sebe pejate šajte završinava kava. Na mangava ti kloventa romo kjer, to ven bokhale soske, vakirla soske hemme, hem Allah subhanahu wa ta'ala janaya de kaman sinema so te daftumen. Hem ako na dengjum tumen, darava taro Allah subhanahu wa ta'ala, de kako od ova dive, ko ka tergjova banglaleste, kova pučlova šodova so na delingjum tumen car. Hem agjara kama manush dengja pehano Rasulem o sahaba, hem ola hale. Hem koga završinge sa o Rasulem islam kergaleske dova, dengale bereke, hem a kergja menge izini, amen mora tu šta. Hem Rasulem islam uštilo. E sahaben car, hem iklile, lele peste džan. Hem dodeka džana peske sinjaka na kere, dodeka džana peske sinjaka na kere, Omar radijallahu an lelate asala. Hem o Rasuli alaihissalam dikela e Omer'e, hem lela o Rasuli da te asal. Vakela ya Omar, soske asaya. Hem Omar radijallahu an vakirgja, ja Rasulullah. Vakirela so nikad komoro džibdi pe na verunjum deka, o Abu Bekr šajne ka starter odel nešto. Aj baske, vakirala akana koga diklimo da vas sinemange bud smešno. Hemo Ebu Bekr radijallahu anka vakiral. Wallah, hava sovlju prakomo gospodari. To vlsine od ova mere rogeno čaveske nabike rapsine, od ova kergjumle samo sebe primere rasuleske. Hem nikaske javereske. Hem nikaske javereske. Hemo Rasul alaihissalam ka vakirlenge kulafi palo do. Pazinen škaro lafi. Ka vakirlenge ja Omar, ja Abu Bakr.
Tringene počmingam ko islam. Pazine. Tringene počmingam odaveti ko islam. Tringene sijam sine koga angjame manushen ko kao dini. Tringene akaya Mubarek rat zajedno se tingamem na nete bistra. Hem trinđene zajedno kao ova proživime, hem trinđene zajedno kako ovako dženna. Hem trinđene zajedno kako ovako dženna. Ama Allah subhanahu wa ta'ala nekaske dela ki dunja o šukaripe agar som angela te cidalendar obarvali petaro ahireti. Pazine. Ama Allah subhanahu wa ta'ala nekaske dela jek čoroli pe ki dunja agar som angela te mukeleske obarvali petaro ahireti. Ja Omar, ja Abu Bakr, alhamdulillah amen sijam taro odvita manusha. Amen sijam taro odvita manusha. Hem ki jek situacija, akala sahaba, akala vrmna manusha koga džange deka lengoro Resuli alaihi salam tano dobor kabut na svalo, ki samrtna postela. Ki samrtna postela. Ola sine manusha kola so našavge po razum, deka Resuli alaihi salam na klaj dunja. Deka Resuli alaihi salam preselingatara kaja dunja. Manusha kola so doživingele asa. Manusha kola so se tingelea hem barvali pe hem čoroli pe. Manusha kola so dikle Resuli alaihi salam hem radosno, hem tužno, hem te asal, hem te roval. Manusha kola so verunge Resule sallallahu alaihi wasallam ki svako jek buti koja sova kirgalenge o Resuli alaihi salatu wasallam. Hem jek dive diklele deka rovala. Jek dive diklele deka rovala. Hem gelete pučenle, ja Rasulullah, soske rovea. Soske rovea. Hem o Rasuli alaihi salam kava kirlenge, ja Omar, ja Abu Bakr, rovava samo e kebukjake. Rovava va kirala mere pralenge, kolo se naete di kenma ko pođibdipe, a ka verunenem kava kiren la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hem a kirala uđarava edvaju vakti koga, ka zapoznajnavljen anglaki portata rođenna. Koga ka zapoznajnavljen anglaki portata rođenna? Hemo dola pralaj Rasuleskere alaihi salatu wasalam, a gdje si jam ukupno sari neamen. Me, tu men, kolenge so Rasuli alaihi salam runga. Jek dive i Aisha radijallahu anha i romnitaro Rasuli alaihi salam ikliliki Medina radosno. Radosno em geli sari nengete širinel jek radosno vest. Koja tani odeja vest? Jek dive kuvgja ko ker, hem dikla Rasuli alaihi salam kere. Hem o Rasuli alaihi salam diklale dekatano srekno, hem radosno. Hem a kergaleske, ja Rasulullah, ker mange jek dova ko Allah subhanahu wa ta'ala. Hem o Rasuli alaihi salam a kergja, ja Rab, kerava dova, te oprostine o gjunahija. E Aisha kere, soka kerel, hem soka kerel. So kergja, hem soka kerel. Tikne hem bare, jande hem bijande. Hem Aisha radijallahu anha bašjakaya dova, sine dobor kas rekno, so pirgja taro kerko kerki Medina, te va kerel sari nenge de ko Resuli alaihi salam, kergjala kja dova. Pazine. Hem kogo Resuli klilo vriel taro poker, diklangla peste grupa sahaba. Hem a kergeleske, ja Rasulullah, tu kergjan jek dova baši Aisha radijallahu anha. Kera menge da kja dova. Hem sova kergeo Resuli alaihi salam. O Resuli alaihi salam kava kerel. Ja Abdillah, odu men so sjen robi Allah eskre azza wa jel. Wallah, na ne namazi, na ne seđda, na ne dova, a ki svako odoja seđda hem dova mate vakerav, o Allah, oprostino gjunahija, mere umeteskere, sađi kojomul qiyame, odola so diklemanem so naete dikenman, so kerge hem so na kerge, namerno ne namerno, jandor hem bi jandindor.
Hemo sahaba le sarine te raduinem pes. Soske gjangede ka jekdovata ro Rasuli alaihi salam na shtiti iranal pes. Jekdovata ro Rasuli alaihi salam na shtiti iranal pes. Hem Allah subhanahu wa ta'ala dalio dova isполнинга сар. Сова кирге башо мелеке. Ако моро робо, керала ек несвесно грешка. Ма пиши на малески. Ако моро робо кирга е грешка им гюнахи. Ма пишинен лалеске панда саджикоте на накелота есното диве о исто вакти, себе пишајо дова роботе родил истихфар. Hem se odnesla pe baš o hasanat, baš o šužet dejla, Allah subhanahu wa ta'ala va kirga, e melekoske so pišinelo šužet dejla, ako samo avalla ki godimere roboske, te kerel jek šužo delo, panda na kirgale, pišinleske jek hasanati jek šužo delo. A ako kirga odova, onda pišinleske deka nagradinavale prema kodova delo kova so kirga. Jek rahmeti Allah eskoro subhanahu wa ta'ala sebebi Resul eskoro sallallahu alaihi wa sallam. Pere umeteski. Hem kozëm ta no mangi pe mashkara mende avdive uza ko amaro Resuli alaihi salatu wa sallam. O do vajta no but hari. Wallah do vajta no but hari. Zamislinen, na primer, to volo Rasuli sallallahu alaihi wasallam gjivdo, hem te kerela kaja dova, hem amente shuna dova. Taro muja Rasuleskur alaihi sallam. Kova li blagodat tano dova. A kala manusha diklele, si ne uzaleste. Hem o Rasuli palem va kergalenge, tu men sien mere amala. Mere sahabija. A olajtane mere ehvan, mere prala. Soske, lako ven mange popaše kod žene. Soske si ne ubedime bizote dikenma. Tu men diklenman. Amo lako ven ubedime bizote dikenma. Hemo dovav diesiam sarine amen. Koga ka veno manushangla kod žene, o melekja ka vakerene Rasuleski alaihi salam, ja Rasulullah, huwa akhihi. Akalatane tere prala. Hemo pekamberi sallallahu alaihi wa sallam, posebno kadel sekaske ek selam. Hem posebno ka zapoznajnelpe svako je kejataro muslimajna. Hem dodeka kuvala andreko dženna, kadeletaro po haudi te pijel pani. Lično peva steja kadele te pijel pani. Hem ka kuval kod dženna. Odoleske sar muslimajna nikogaš kja kaja dunja. Maro dentari dunja to vel sara hati. Soske odovana doživingja nijo najšukar manuški dunja. Amaro manglo Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ako i dunja zaslužinela pes prema kodova koji kergja najviši ibadeti Allaheske azza wa džel, ondak nekoj so kovolsine najbarvalo ki dunja kovolsina amaro Rasuli alaihi salatu wasallam. Soske skjov kergja najviši ibadeti Allaheske azza wa džel. Na postojnela manuški dunja so kergja poveke dhikre Allahe azza wa džel, so kaldingja poveke namazi Allaheske azza wa džel, so manglja poveke Allahe subhanahu wa ta'ala. Am Allah subhanahu wa ta'ala palem na dengjale jek komfortno šužo džibdipe. Hema men abdive, kova su isijam men sahem komfortnost. A nasijam pekambera, nasijam ni sahabija, muksa, nasijam ni tabeina kola su dikle sahaben. So morate priznajnamenge tanodova so duri e dvaj kaldinaja maro namazi. Hem rodajatar Allah subhanahu wa ta'ala to vala menge sa šukarki dunja. Jek tikno problemi iskušenje te Allah menge košero onma o Allah. O Allah. A Allah subhanahu wa ta'ala ko nijek momenti na vakerala insaneske šun. Me budengjum tu blagodatja.
Dovoljno je tano dova su Allah subhanahu wa ta'ala mukela ki svako sekunda omanu ще дишинал. Ki svako sekunda te дишинал. Ki Джидда пренесинала пе ек сира, ек история, ки болница, ки Джидда. Чачутни ситуация, валла. Ек пуро мануштаро Ейнавардеше им нещо бер, шингаргеле ки болница, им почмгете денле кислород. Денгеле кислород, забър шингел манушо кислород, кога са слило и клелате джалпеския доктори пеналалеске морате платине добър хем добър ка. О мануш лелате ровъл, валла. Хемо доктори пеналалеске шун. Вакирла конането те платине, вакирла на не проблеми. Вакирла менка средина и болница. О мануш сока вакирл спанла, пази. Вакирла, валла, наровава долеске со тумен родена мандър те платинав. На не това проблем, ка платинав, алхамдулила и сима паре. Ама вакерала ровава башо дова дека, тумен родинген мандър паре башо кислород, само те на кашлинав. А вакерало Аллахи дела ман кислород цело време таромо биандипе, те живинав, хем никогаш на родинген мандър ек дирхеми башо дова. Ек дирхеми на родинген башо дова. Пазинено Расули саллаллаху алейхи ва салlam претемерал ко кертари Меймуна радиаллаху анха ромни Расулескири ва керала ингарен ма ко кертари Айша радиаллаху анха лелеле дуй сахабия о пекамбери нанеле силате пирал хем пиравенале тарикак джико кертари Айша радиаллаху анха хем когавала ко кертари Айша радиаллаху анха първо лескоро лафи со сине я Айша Кодова моротан и симан ефта дирхемия. Пазинен, субханаллах. Вакирала и симан ефта дирхемия. Паре. Вакирала лео дола паре им джаделен садака. Пазинен. Джаделен садака. Хем Айша радиаллаху анха вакиргя. Я Расулуллах. Вакирала ту сиям бутна свало. А мен ге потребна паре башо то лечи бе. Шайка коволту ге потребно. У Расули алейхиссалам ка вакирал я Айша. Вакерла мангита но потребно ако на клюмтаря кая дуния, кога киклова манглако Аллах субхану ва та'ала, матовал нещо вакерла кова со на делингю меруметески. Мене народоски. Джа вакерла роде йетимен, хем де йетимен геодова. Хем гери Айша радиаллаху ан делингя йетимен ги. Козом благодати авдия мени сияме. Бут. Агяр. Конфорно стани, конфорно араба, конфорно хайбе пибе. Хамдулила сиям сари не са сте сте. Никогаш на окусингямо джибди пе те товеек абая, те товеек гад, хем ту джарете шукел па палем туравеле. Сине мануша со дова живото живинге, валла. Сине мануша кова со дова укусинге. Хем ту мен сигурно на сиента родола мануша. Хем одола мануша, никогаш нама керге я раб доста менге веке таро проблемия таро парипе. Него ко свако халива керге алхамдулилахи раббил аламин. Алхамдулилахи раббил аламин. Джане направлален соске тано дова гер, и си е куранско ети коте со Аллах субхану ва та'ала вакирала. Хемо Аллах субхану ва та'ала на оптеретинела е мануше повеке таро дова со шајт издржинал. Джанена су интересно. Интересно тано дова дека о мануша кола со читинена кава куранско ети халона лесар неко граничувајне таро Аллах субхану ва та'ала деко Аллах субхану ва та'ала на дозволинела е манушескете байро, на дозволинела е манушескете размислинел. Ама напротив сова керена умуфасира таро кава куранско ети Allah subhanahu wa ta'ala набичалела ек парипе манушески, а одоле парипаја мате бичалелеске кувети хем сабри. Мадам ту насијано доле букјаке ти издржинела, ама Allah subhanahu wa ta'ala додека бичалела туке о парипе упракопике, бичалела туке хем кувети, хем сабри, те шајт издржинел да ја бути. Свако е камендар шајаб диете пенал шун. Ме ако нашти нешто те замислинаво довајтано, те мерол мо дати ли ми дај. А јари.
Ама кога воло до ова моменти, сари не шајти издржина, никој намерае, соске Аллах субхану ва та'ала, ко до ова моменти дела сабари. Хем те нангјарете редаде, хем те даја, хем те пару неки пув, хем те фрдејек шака пуву прако те родители. Хемо те Аллах докажинела менге уствари со, дека окуветио сабари, хемо пари пеавалатар Аллах субхану ва та'ала. Долескија каја дунијата ни јек, од ова сува кергео пекамбери салаллаху алейхи ва салем. Тумари дунијата ни тумари нива, лате само касадинен. Аллакоро жито со кажнејнен, тано коди векога катергеовен англако Аллах субханаху ва та'ала. Од ова сосадин генакате, кажнејнен упреко тумаро господари ко Аллах азза ва џел. Ако мануш тано захфалне Аллахеске ко секова хали, о Аллахи ка подобрине лескери ситуација. Ја долеске да кера дова ко Аллах азза ва џел. Аллах нека дел секова хајри. Allah subhanahu wa ta'ala neka delamen korisnu džandi pe imani. Allah subhanahu wa ta'ala neka delamen taro insajna kola so kahaloveno hikmetemo mudrosti Allah eskura azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala fi magfireti amare gjunahja nekerel, amare ternengi angluni pe neka mukel. Allah subhanahu wa ta'ala amare nasvalinge sasti pe neka iranel, amare purenge zorali pe neka del, hem amare meitenge kola so preselinge lenge regionahja neka oprostinel. أقول قولي هذا أستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله عليه وسلم. شامل تسلم سرده؟ شاهد أنا شاهد تمام قد تصمت بسرعة صعبة كيف السلام عليكم هذا ناتشو ميلي لم كويك Šikao najbaru maska. I kako ti kave? هذا kako idu? Bakro. A ove sa ste sa neke kabuni kilo sa neke ovakva Ramazani. Ajde. Ajde. Selamun aleyküm Sarin Enge. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. All around us. Soja si? Soja? Soja si? Soja Zuzi. Soja si? Soja si. Ne, soja i si. Soja. Pa často mo. A ovo tu džambađi maro sam. Kava maroli si. Ajde bez sosa si kava. Sosa će. Kiram mı gelsem? Toga çok voda. İran naštiranja. Šale. Pa ja. Kačerila? Kačera problema na. Fari trajim bara kana, samo to šunu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, rahmetullah ve bereketu. Pek pozdrav sahip Halenge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah. Shukari Jahia Kate. Avere pralai peya o Allah te nakadidu inshallah. Amin. Post lengu çarete çarodi kabul inşallah. Hem say Müslümanın cezelde inşallah. O Allah te prifatirun hem tencanın cennet firdevs. Amin. Barakallahu fik akhi kerim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas-sirâtal mustaqîm. Sirâtallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve
Hajde, Henrik, ja levo krilo i desno krilo. Hajde, In Spanien, die sind in Spanien. Manglen poštujem halalen, avdivea katamen iam sojek cel. Koja itana mari cel, te približinamen uzo Allahi subhanahu wa ta'ala. A mari cel itano doja, te ava so popaše uzo Allahi subhanahu wa ta'ala. Ne slučajno da amen jam avdija kate, amen alam je keseve pe kate, te bajrara o anaf e Allah esro subhanahu wa ta'ala. Gospodari koja su itano baš i celo dunjaja, gospodari koja su itano baš o melekija, baš o džinija, hem isto akar baš o manuša. Gospodari koja su sa sojkijakaja dunjaja zavisinela lestar, a ovna zavisinela niso star. Rabbul alemin, gospodari taro celo sveto. Sa od dva koja su postojnela, od vas su amen dikaja, hemna dikaja. Pred se amena kate alam prvenstveno iskreno nije teja. Na alam baš nisavi korist tarakaja dunjaja. Pred se alam min hubbillah, baš i omangipa sprema o Allahi subhanahu wa ta'ala. Odvojtano sebe piso amena vdija alama kate. A katar dikeja različno berša, različno manuša, dikja poterne, dikja pophure sarne je kosafi. Kovajtano sebepi, dikja he maksame da čavore, dikja kola so aleki džamija. Kovajtano sebepi, poznato jamenge o sebepi tano jek. Baš i najšuka rat koja so postojnela kja kaja dunjaja. A sarla koro anaf taro dia rat, i rat Lejletul Qadar. I sjaman hem ko Kur'ani, celo jek sura kote so o Allahi subhanahu wa ta'ala narekuinela i sura Qadar. A gledarte počmina to obrazložina i sura Qadar, ka spomna pa na nekozom buča. Ko posledna deš 9 romasek Ramadan, i Aisha radijallahu anha kažal ko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hem ka penal ja Rasulullah. A rakľva ko posledna deš rakja ta romasek Ramadan. So i tano najšukar te kera. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka penal ja Aisha.
Najšukar dova koja so šejtik je rekao posljedna 10 rakja taromasjek Ramadan i tani i dova Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Soko prevod znači nela je Arab. Tu sjano kakva su manjato prostine, poprostin manjeda. Amen so samo manušak jaka je dunja, sjam günahčarja. Mate havamen, počmina prvo mandar, pa posle men sarinende. Ameno manušak jaka je dunja, mangaja i dunja. Hovavja meni dunja. Povredina meni dunja, dukhavja meni dunja, ama amen panda mangajala. Bez razlika kozom pari pa kana nesinela men jaka je dunja, amen panda mangaya o rahatluko jaka je dunja. Soga panelo Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem la rahatun fi dunya. La rahatun fi dunya. Hem jaka je dunja na ne rahatluko. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem penga kao najšukar manuš koja so jivdinga jaka je dunja. Najšukar manuš koja so gazinga uprijaka je dunja. Najšukar primeri usvetun hasana koja su itano spomenimo ko Kur'ani sar usvetun hasana. Hem Allah subhanahu wa ta'ala soka panal وَمَا فِي رَسُولُ اللَّهِ فِي أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Hem ako mangenat nekas telen sar primer tarakaja dunja, tumaro primer nekolo Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Koja su itano khatemul enbiya, pečati uprosa o pejgamberja. Kozom hem te spomnina, kozom hem te kera lafita ramaro Rasuli sallallahu alaihi wa sallam, hari kovel. Manga kjek slučka te spomninav, sar si namaro pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam. Ki Medina kaj so jivdinala sino amaro Rasuli sallallahu alaihi wa sallam, kodova tan sine stalno jek tikno čavo koja so kerela peske snepe papagalea. Kerela peske snepe papagalea, hemle skoro muj stalno asala sine odole čave skoro. Jek taro divesa, isto Peygamberi sallallahu alaihi wa sallam, družini pe sine akale maksamea. Arak sine akale maksamea Rasuli sallallahu alaihi wa sallam. Hem jek taro divesa soka kerel, kad ikel de kakava čavo itano mazami. Pa kajal hemleste kapučel su itano sebepi. Ako maksami koda momenti ka počminel terovel. Hem ka penala mare pejgambereske sallallahu alaihi wa sallam. Ja Rasulullah, tu džane de kaman sineman jek papagali. Hem od dva papagali mandar mulo. Hem ako maksami koda momenti počminga terovel. So misli na so pengyo peygamberi sallallahu alaihi wa sallam. So kergja. Lila kjangali odole čave, hem rungja zajedno le. La hawla wa la quwata illa billah. Sao Resuli sinamen kjaka dunja. Ko so amenna di klamle, a si baro mangipa sprema olest. Ka spomnina je kjaver slučka kote so Peygamberi sallallahu alaihi wa sallam ket širini sine odaveti, ket širini sine idawa. Džene deka o manuša koja so jivdina sine kotaif, si kavena sine pire čaven, telen bara, hem te farden upramaro Peygamberi sallallahu alaihi wa sallam. Odla manuša ko dva vakti, a kar postapinna sine mare Peygambera sallallahu alaihi wa sallam. Si kavena sine pire čaven, te čungaren ene šukar manuše tarakaya dünyaya. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Čak so kergele ske razna bukja, čungargele, margele, sine momenta kote so margele da. Ko dva momenti alo Džibrilem penala, ja Muhammed, pen samo tu, ja Muhammed, pen tu hem amin uništinea celo dunjaja. Soka penala maro Peygamberi sallallahu alaihi wa sallam, Allahümme salli ala seyyidina.
Ka penel ja Gjibril, me nalum të kazninaf e manushan kja ka dunjaja. Ka penel ja Gjibril, me s'ju mbi qaldo sa rahmeti taro Allahi subhanahu wa ta'ala. Me s'ju mbi qaldo sa rahmeti basho celo sveto, celo sumnal, celo dunjaja. Ka penel ja Gjibril, me nalum sebe peja të keraf neret kja ka dunjaja. Me s'ju mbi qaldo sa rahmeti. Jek të rënoko aso provociringa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hem pengares ke gruba lafia jek të rodivesa amaro pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sar posta pingja amaro pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sine la zurale ashabia sine la o Ali radiallahu an sine la o Omar radiallahu an sine la o Hamza radiallahu an. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shaj sine të kero problemi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shaj sine të kero problemi. Ama so kërgja do ka kava terno dingjale gruba lafja amaro pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ko dva momenti ponu dingjale ske hurme. Dikhen savu Resuli sallallahu alaihi wasallam sinamen. Gjana edhe ka celo piro gjivdi pa, celo piro vreme dingjale pire umeteske. Kaske dingja celo piro gjivdi pa, mangje hemtuke. Soske, te pene dhe ka amen si jam muslimanja. Tova gorda so piravaj o shehadeti. Soske, dali amen si jam dostojnës të në manusha të piravaj o sunetit të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dali shaj duj bukja të gjanë zanë. Hem të kera harami, hem të pena dhe ka amen si jam muslimanja, hem amen sledina o suneti, o të dha duj bukja në ashti të gjanë zanë. O dla dy bukja tane duj različna bukja so pene. Mislim so mangja. Mislim dali mangja to veš shukar muslimani të na kave të ro gjivdi pa islamea ili mangja të gjivdine kja ka dunja pa so pene na mende ka ide ne ka ide. Na ne dova so pene no phure jek puti živine lape. Na. Hasan al-Basri rahimehullahi alejka penel o životo kja kaja dunjaja i tano trindive. Saro dva trindive o i ratutno dive ko asosine na kla na shtitira nale na palal o diabuti na kla o i ratutno dive. O taj sutno dive na gjanada li ka do gjakerale. Taj sutno dive taj sutno dive na gjanada li ka do gjakerale. Avdi sutno dive ko aso gjivdinaja valen të ola menge sarte pene dhe ka odvojta në maro posledno dive ko aso gjivdinaja kja ka e dungaja. Se vepi so niko në garantirin gja menge dhe ka kushtata i sasa stehen veste. Isi jamen li neka star o dia garancia. Na. Pengjane koj ej tu filan me tu ke garantirneva dhe ka tu të esa ko e sa sto, ko e ko pre, kol tu e sa shukar. Isi jamen asaf ki garancia neka star? Na. O doleske da te koristina amaro vakti ko i badeti Allaheske subhanahu wa ta'ala bare ma kala shtar dive kola so aqilament aromasek Ramadan. Iranemen ki sura Qadr ko te soko poqetok o Allah subhanahu wa ta'ala ka penel inna anzalnahu fi lejletil Qadr. Ko Arapja a kava lafi inna značinela deka amen na ne ednina nego tano množina poviše džene
Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Hemamen po çmingam të objavinale kirat kadr. A kana kate postavini pe o prvo pučiva. Soske o Allah subhanahu wa ta'ala obratini pe elafea inna. Soko prevo značinela poviše džene. Šune na kava odgovor. Sebe piso ko dva momenti hem delo tarodvatane o Allahi subhanahu wa ta'ala, o Jibril alaihi salam, hema Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Hemo doles kada ta nos spomnimo sar inna anzalnahu fi lejletil qadr. Dhe katrin gjene učestvujnge kod ova. Kod ito ajeti tarakaja sura penela وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Pa so mislina tu koja i tani odja rat qadr. So u stvari tani odja rat qadr. Pa ponuduri o ajeti ka penal Lejletul qadri khairun min elfi šehr. So ko prevo takva značinela istog arapskog gramatika, o Arapja koristinena olafi elfi, nabaš o hiljada, nego poviše taro hiljada, u preder o hiljada. Ko Arapja ko olafi elfi, tano poznato deka, kad pena na primer u preder o hiljada. Hema kate dika je kozom baritani i vrednost, tari rat Lejletul qadr. Penela i rat qadr, tani povredno taro iljada masekija. Pa posle penela tenezzelu l-melaiketu e ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli emar. Sa o melekja koja so postinena kja kaja dunjaja, sa o melekja ko čelo e Džibrila a.s. hulena kja kaja dunjaja, baš i svakojeg odredba, svakojeg kadri, svakojeg buti koja su okol propišimi e manušeske. Hem konkretara koja kuransko ajeti, Allah subhanahu wa ta'ala ka penal, Salamun hiya hatta matla'il fajr. O selami, o spas, o sigurnost, tari strana e Allaheskiri subhanahu wa ta'ala trajnela sađiko feđer, sađiko sabah namaz. Od oleske da ne morate značnjel deka baša kana tano o momenti. Ne slučajno ko kreatora koja kuransko eti o Allah subhanahu wa ta'ala ka penal Salamun hiya hatta matla'il feđer. Hemo o šukari po rahmeti, o sigurnost ta rodija rat, ta no muklo džiko feđar. Soa čola marosar muslimanja, te roda i rat kadr sad dok napravilo sabaj. De kurbani tutar akaja rat. Pa šaj o Allahi ka odredinal de kakaja sne i rat, taro kadr. Od dva menna džanele, od dva džanele samo Allah subhanahu wa ta'ala. Od oleske da kerava dova ko Allah subhanahu wa ta'ala, samare postija, namazija, ibadetija, dhikrija, o Allahi kabulite kerel. Kerava dova ko Allah subhanahu wa ta'ala, amara rahmetlenge afi makfiritilengira günahja te kerel. Kerava dova ko Allah subhanahu wa ta'ala, te delamen šukari pa kakla posljedna djeve koja su açila mentar masek Ramadan. Kerava dova ko Allah subhanahu wa ta'ala, tarakva masek Ramadan, ti klua sarek maksami koja su itan obizo günahja. Kerava dova ko Allah subhanahu wa ta'ala, ket ki klua angloleste karši ko sudno dive, te penal o tu miro robi. Amin. Me avdijes ćum tutar zadovoljno, oprostinjum tuke, kuf hem uživim ko miro dženneti. Amin. Kerava dova ko Allah subhanahu wa ta'ala, to prostinel mankem tu menge,
Керава дова ко Аллах субханаху ва таала те дела мен свако хайри берекетем шукарип. А катар мангате дајек селами, баро селами значи, баро селами, джико кола со пенге дека оклани ба намази, нокно намази на не шукар, тано бидати на джена со, а катар даја селами джико од ламануша, Аллах иншалла те барарел ленгоро джанди па те барарел оленгоро илми. Амин. Амена катар кераленге селами يكي غلاسنو تكبيره الله أكبر تكبير اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني